محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. I zato kaže jedan čovjek, mi kaže jedna mnogo interesna slučka. I to mnogo luđe go vkusili, go probali na svoja koža. Vika, trebaše da patuvam noće od Rijad do jedan grad Dammam, se vika u Arabija. Noće. Majka mi veli zemaj, jedno čebe bi deći, noće je studeno, će ti treba čebe. Reče, majku, živaj ti. Moja ta kola, ili današnjive koli, svi ti imat klima. Ako je studeno, imaš klima za ladno. Ako je, znači, obratno, ako je ladno za toplo, ako je toplo za ladno, znači ima vo sve koje vreme, alhamdulillah, uslovi za lesno patovanje. Ako reče ti zemljivo ova čebe neka ti se najde i zemljiva malce hrana neka ti se najde poput. I reče na kraju da ja poslušam majka mi. Kaže ovaj čovjek od Rijad, od Saudijske Arabije. Guzemam sa mene toa jadenje i toa čebe i trgam na patovanje. I reče u srede pustina, a beše studenov. Koga gledam, jedan čovjek mu se rasipala kola i mi dala znak da zastanem i zastanem. Koga gledam, čovjek od se trese, kola mu se rasipala. Vika, čovječe, zamrzno, da li imaš nešto? Reče, imam. Toga se setem na zborovite na majka mi. Zemlje neka ti se najde. Koji nosi, ne prosi. Mu dadov toa čebe, se zavitka. Mu dadov toa hrana, mu se vrati duša. Potom otidov do najbliskото mjesto, pobarav avtomehaničar, da mu popravi kolata i mu popravi. Reče, vallahi, posle 5 godini, zamisli, posle 5 godina to je dobro telo, so mojite 5 čerki, patuvam za ista ta relacija, vo isto vreme, noće, posle polnoći, u 1 sat. I reče, vallahi, koga stignem me na to mjesto, kada što imam pomognato na toj čovjek, mi se rasipa mene kola. Noće, studeno, zašto opustina, noć je studena, a pregodine godina goreština. I reče, deceta se tresat, ne zadovoljno su nas dovoljno hrana, kola ni se rasipa. I čeka me moment. I kao toj moment, koja gleda me dođe na kola i zastana. Izlaze čovjek su nasmejano lice i vika, selamu alaikum, brate, zar mi tebe te pogodio? Go gledam, ko je ovo čovjek? Koga? To je isti od onoj čovjek koji pred 5 godini mu pomognav so čebe i so hrana, posle 5 godini na istom mjestu mi se rasipula kola, Allah go pušta, toj čovjek dođa i veli, ne se sekre, ja imam dovoljno hrana. Ja še gi prezam tvojite čerki, če ga odnesam na čisto mjesto, če povikam avtomehaničar, če ti napravim dobro, videći nego zaboram tvoje to dobro, hel jazaul ihsani illa ihsan, a da li nagrada za dobro je osam dobro, napred dobro će izleze dobro. I to se sluči. Zato, prenosio Ahmed, su hadis broj 2856, dodao siromašnika i pejgambera sallallahu alejhi ve sellem. Siromašni luđi. I mu rekao, ja Rasulallah, bogatašite gi zedo, a site sevapi. Bogatašite gi zedo, a site sevapi. Postrat, klanjat, ovaj način laktevat, sadaka, tavat, zekat. I pejgamber sam, pa i vi klanjate, postite. Ama Boži pejgambere, ne možemo da delime. Nemame sadaka, nemame sredstva. Ko je go rečuva? Abu Dhar, radijallahu anhu, den ashab. I pejgamber sallallahu alaihi wa sallam mu veli, wa anta fike sadaka. Znači, kako možeš da se žališ deka nemaš sredstva i ne možeš da pomagaš? Pa će, kako Boži pejgambere? Reče, da trgneš koska od pat je sadaka. I to je pari, to je vrednost, to je sevapke Allah dželešanu. Hidajetuke, da mu pokažeš na čovjeka pat koji zaginao po pat. Ili čovjek dojde od nadzor vo selo i te prašava kada je firan čovjek i da go zemeš, da ga odneseš do njegovat adresa. I to je sadaka, i to je zekat, i to je sadaka. Da mu pomogneš na slab, i to je sadaka. I na kraju duri reče, pegam sam,
وَذِي مُبَابَعَدَعَتُكُمْ لِأَحَدِكُمْ صَدَقَ. Duri da spiješ što žena imaš sadaka. Kalu ja Rasulullah, sram nekoj da je zadovolji strast, ima sevap, dareće. Ako je zadovolji strasta na haram, da li ima kazna? Ako je zadovolji strasta na haram način, da li ima kazna? Ima kazna. Pa tako je kada je zadovolji na haram način, ima nagrada kao Allah dželle šanuhu. Nema način čovjek da reče ne možem da napravim dobro djelo. Kullu ma'rufin sadaka. Sve koje je dobro djelo je sadaka. Što? Nasmevka je sadaka. Ljubav, spor je sadaka.